Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Telenews tubahe ikaze ku makuru ndetse n'ibiganiro tubategurira mu buzima bwa buri munsi. Ngendimana Yari Jacques turabasaba gukomeza gukora subscribe, like ndetse na share kugira ngo inkuru zose n'ibiganiro tubategurira bijye bihita bibageraho ako kanya. Mu makuru tugiye kwibandaho uyu munsi turabwira ku masezerano y'ibanze hagati y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni amasezerano ndetse yagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru yose hamwe n'andi ku buryo burambuye reka nze nyabaramburira. Aya makuru yose hamwe n'andi ku buryo burambuye reka nze nyabaramburira. Ikaze ku makuru ya Telenews, umurongo mugari wagezaho inkuru zitandukanye zaba iza politike, imibereho ndetse n'ubuzima muri rusange. Tugiye kugaruka rero ku nkuru zavuzwe uyu munsi tariki ya 2 z'ukwezi kwa Gicurasi, nibwo byari biteganijwe ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bisinya amasezerano y'ibanze, n'umushinga w'amasezerano y'ibanze agomba kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni ibihugu bimaze igihe bidacana uwaka, ahanini ko buri kimwe gifite icyo gishinja ikindi, haba ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda ivuga ko ibangamiwe n'abagize umutwe wa FDLR. Abangaba ni umutwe w'iterabwoba wagize uruhare cyangwa se wakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Repubulika ya Demokarasi ya Congo kandi nayo igaruka ivuga ko u Rwanda rufite uruhare mu gutera inkunga umutwe wa M23 ni AFC M23, umutwe uri kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Aya masezerano rero niki agiye kuba yibandaho, ni biki bizaba bikubiye muri aya masezerano, nibyo benshi bakomeje kwibaza, ni nabyo tugiye kugarukaho muri iyi inkuru yacu. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeranije ko nyuma yo gusinya amasezerano y'ibanze nyine agomba gusinywa kuri uyu wa 2, ibi bihugu u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bizaba bihurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatandatu, ari naho hemejwe ko hazasinywa amasezerano y'amahoro mu rwego rwa burundu. Aya masezerano rero azasinyirwa mu muhango uzahuza Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Antoine Felix Tshisekedi ndetse na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byitezwe rero ko aya masezerano azashyirwaho umukono na Perezida Paul Kagame nk'uko namaze kubibabwira, ndetse no ku rundi ruhande na Antoine Felix Tshisekedi nawe aya masezerano akazashyiraho umukono kuri uwo munsi. Kandi azasinywa ayo masezerano y'amahoro, byitezwe ko nanone ngo hazahita hanasinywa n'andi ajyanye n'ubukungu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byombi, aho nta gihindutse hitezwe ko ishoramari rinini rya Amerika icyo gihe bishobora kuzatangira gukorera mu bihugu birimo Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na Repubulika y'u Rwanda. Ndetse mu bindi bikubiye muri aya masezerano cyangwa se imbanziriza amashinga ni yuko amwe mu mabuye acukurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu rwego rw'uko umutungo n'ubundi w'abakongo uri muri Congo ushobora kugirira akarere muri rusange, harimo yuko muri aya masezerano amabuye yacukurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ashobora kuzajya atunganyirizwa ku butaka bw'u Rwanda, hano mu Rwanda, na cyane ko mu Rwanda ho hasanzwe n'ubundi hari inganda zitunganya amabuye y'agaciro bitandukanye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu gihe rero uyu mushinga w'aya masezerano waramuka usinywe, ibi ngibi ni bimwe mu bikubiye muri aya masezerano y'ibanze cyangwa se muri ibi bigiye gusinywa kugira ngo iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kigarure amahoro. Perezida Donald Trump niwe uherutse gutangaza ko byanze bikunze
azakora ibishoboka byose kugira ngo ibi bihugu bibone amahoro, na cyane cyane ko Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka gukora ibikorwa by'ishoramari, ariko nanone zikagaragaza ko zitakora ibikorwa by'ishoramari mu gihe haba ku ruhande rw'u Rwanda rutsako mu kibazo cy'umutekano, haba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo naho bagataka ikibazo cy'umutekano. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangarije itangazamakuru kuri wa gatanu ko hari amatariki yemejwe yo kuba buri ruhande rwatanze imbanzirizamushinga y'aya masezerano. Yagize ati yego nibyo twumvikanyeho amasezerano y'ibanze kuri wa gatanu, abayo gusinya aya masezerano nyine y'ibanze, ariko gusinya amasezerano mu buryo busa nkaho ari bwa burundu biteganijwe ko bizaba mu kwezi kwa gatandatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri White House. Ku mugoroba rero kwa kane, umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump muri Afurika Unimosad Bolos, uyu nguyu aherutse gusura ibihugu birimo Repubulika Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse na Uganda, ajya no muri Kenya. Kuri uyu mugoroba ushize wo kuri uyu wa kane yari yatangaje ko ibihugu byombi byamaze gukora akazi gakomeye ku bijyanye n'imbanzirizamushinga y'amasezerano, ko nta kabuza biza gutanga impapuro za nyuma kuri uyu wa gatanu. Kuri uyu wa gatanu rero nyine niho rwari ruzingiye. Uyu rero Mossad yavuze ibi ngibi nyuma y'ibiganiro byahuje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Qatar i Doha. Ku ruhande rw'u Rwanda byari byitabiriwe n'umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi NCC, ndetse Brigadier General Jean Paul Nyirubutama na Brigadier General Patrick Karuretwa. Nyuma yaho rero izi mbanzirizamushinga zitanzwe, umunyamabanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yemeye ko azongera guhura na ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, haba wa Repubulika Demokarasi ya Kongo haba n'uw'u Rwanda, bakemereza hamwe imbanzirizamushinga ihuriweho muri aya masezerano. Ibi rero bisobanuye iki? Abantu benshi bumve neza icyo turi kuvuga, ko ari amasezerano agamije kuba yagarura amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo nibirangiza kandi hazakurikiraho gahunda yo gutegura isinywa rya nyuma. Byitezwe ko Trump azakira muri White House Perezida Paul Kagame na Perezida Antoine Felix Tshisekedi, noneho bashyiraho akadomo kuri aya masezerano, ariko mbere akazaba yatunganijwe, ndetse uyu Marco Rubio akaba azahura nyine na Olivier Nduhungirehe ndetse na Agnes Kaikwamba, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni igikorwa rero kizaba mu mezi abiri uhereye none, ndetse mu byitezwe harimo ko hazatumirwa n'abandi bakuru b'ibihugu bagize uruhare mu rugendo rwaganishije ku gushakira umuti iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mbere y'uko rero amasezerano asinywa, Amerika isobanura ko impande zombi hari ibyo zigomba kubanza kumvikanaho, birimo ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo iki gihugu kigomba gukemura burundu ikibazo cy'umutekano, harimo n'ikibazo cy'umutwe wa FDLR, umutwe w'iterabwoba wakoze jenoside hano mu Rwanda. RDC kandi igomba kuzabanza kurangiza amavugurura y'imbere mu gihugu ajyanye n'imiyoborere n'uburyo bwo gusaranganya inyungu mu turere tw'iki gihugu hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibihugu byombi kandi bigomba kandi kuzemera ko buri kimwe hari amasezerano kigomba kugirana na Amerika ajyanye n'ubukungu. Ku wa gatatu w'iki cyumweru hashyizweho komite igamije kugenzura uburyo izi nzego zigomba kubahirizwa, irimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo Qatar, harimo Ubufaransa, harimo Togo ihagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ikindi cyakozwe nuko ibiganiro byabaga binyuze muri gahunda ya EAC na SADC byakuweho, ahubwo bihurizwa mu mutaka wa Afurika yunze ubumwe, bivuze ko bikorwa birangajwe imbere na Togo. Ngayo rero ayo nyine ni amakuru ari kuvugwa ahangaha, ni amakuru
yanditswe tubabwira ngo mukomeze musome Tele News mwumve ibyanditswe haba ku mugabane wacu Afurika, ku makuru yavuzwe ku Rwanda mu karere muri rusange. Uru ni urugendo rero rugiye gutangira hagati y'abaperezida tumaze kubabwira barimo Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Congo, harimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, harimo Perezida Donald Trump. Nyine mu kwezi kwa gatandatu akaba aribwo hazaba hasinywa aya masezerano noneho mu buryo bwuzuye. Nk'uko nabibabwiye ni amasezerano yo kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi rero byose nyine birakorwa mu gihe ibiganiro byahereye Rwanda muri Angola bigakomereza muri Qatar kaza kuba ibigiramo uruhare ibihugu byombi cyangwa se n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ukaza kuba ufata icyemezo noneho cyo gushyiraho umuhuza wa Togo muri ibiganiro. Benshi rero bishimira ko hari intambwe imaze guterwa mu kugarura amahoro hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se mu gihe nanone u Rwanda rwaba rugaragaje ko rutekanye cyangwa se na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwayo itekanye. Bikaba ari ibintu byaba bishimishije. Mu mezi abiri u Rwanda na RDC nyine urumva ko hari cyo bazamaze kugeraho mu gushaka uko amahoro yagaruka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Urugendo ruganisha kuri aya masezerano rukuyemo ibintu byinshi bigomba kubanza gukorwa imbere y'uko ashyirwaho umukono. Muri ibyo harimo ko Repubulika Demokarasi ya Kongo nyine izakomeza kugira uruhare cyangwa se izatanga umusanzu wayo mu kurandura abagize umutwe wa FDLR. Abangaba nyine nabagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, nka kimwe mu byo nyine u Rwanda rusaba. Ikindi ariko hari n'ibindi bikorwa bizakurikizwaho, harimo nk'amasezerano y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga ngo hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakazubakoreho n'ibikorwa remezo mu mushinga ndetse uzaterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho urugomero rwa Rusizi rwagarutsweho mu biganiro cyangwa se no mu bigamije gufasha ibihugu byombi u Rwanda na Kongo. Ikindi kinavugwa kandi nuko hari byinshi birimo imishinga yo kubaka imihanda mu rwego rwo koroshya nyine ubucuruzi. Ibyo byose rero bizakorwa. Muri iyo ngeri rero hari imishinga ivugwa ko irimo umuhanda wa gari ya moshi muri gahunda yiswe Lobeto Corridor. Uwo muhanda rero ureshya na kilometero 1300, uzahuza rero Angola na Repubulika Demokarasi ya Kongo na Zambia. N'umwe mu nzira izajya yifashishwa mu kugeza ku isoko mpuzamahanga amabuye y'agaciro yo muri aka karere. Amerika kandi yemeye gutera inkunga iyubakwa ry'uwo muhanda, aho byitezwe ko uzuzura utwaye miliyoni 560 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amabuye y'agaciro kandi yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bindi biteganywa n'uko ashobora gutangira gutunganyirizwa hano mu Rwanda igihe nyine amasezerano yamaze gushyirwa mu mukono. U Rwanda, impamvu nuko u Rwanda ari igihugu kimaze kwiyubaka mu bijyanye n'ibikorwa remezo. U Rwanda rufite inganda zitunganya amabuye y'agaciro guhera ku rwa zahabu, tantalum, tini na coltan. Izi nganda rero zubatswe mu Rwanda bikaba biteganijwe ko zizakomeza gufasha nyine mu gutuma umutungo w'amabuye y'agaciro acukurwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ashobora gutunganywa noneho akaba yashyirwa ku isoko ameze neza. Nshuti bakunzi ba Tele News, hano dusoreje iyi nkuru yacu y'uyu munsi. Reka tubararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Icyo tubasaba ni ugukomeza gukora subscribe, mugakora like ndetse na share, ubundi amakuru yacu natinda. Bye bye. Nari Manirarajake.